Lebitso la ka ke nna Maria Ramano. Ke ngwaletse Khumbul'ekhaya ka lebaka la gore ke batla papa ka Selokola. Ba re na dula ko Thembisa ko Lekaneng, nana le motse. So motse wa hae a o rekisa a tsamaya. Information ya papa ka hore o ko kae o etsang. So ke thotse ko mamncane wa ka Mantwa Masweu o mpoditse gore papa ka ke Selokola, a mpotse gore o tswa Phiphiras Limpopo. That's why ke mnyaka because mama ka o hlokofetse ke sa le mnyane ke na le 6 years. Hlokofetse ka 2003. Mama ka ke Busisiwe Mabuyane Ramano. Ke goditse ke mamncane wa ka Mantwa Masweu ko 56 Lekaneng. Ke tsa ke fetsa matric ka tsamaya. Ke nyaka papa ka bane ke nyaka go tsebo ha ke phahla hantle ke a ba tseba ka bana ha ke phahla so ke a phahla mara site engwe a ke ba tsebe so ke nida ho ba tseba yo ke am nida haholo a ke nahane hore maybe ka nka mthola ke tlo kwata hore ang godisa ke tlo thaba ka bane ke mthotsi ke am nida haholo ngwana ka no tshwatse ke mmitse Sello ka lebaka la re ke bone ba mpontse ko ditorong ene nka se gone mmitsa ka Sello ka lebaka la a ke ba tsebe gore o ko kae a ke motsebe le family a ke tsebe but bona ba tlile ko torong tsa ka ba mpotse go ngwana tshwatse ke mmitse Sello mara ka gona ka bana ke ba tsebe ke go ba ke batla papa ka so ke motho wa bafatshe ke am nida hore nka be ke nyetse ka nako so if na le teng mara ka gona o nyala ka lebaka la hore ke am nida tshwantsa mphahlele tshwantsa ke tse ene ha ke ya go bathong ba mpotsa ka yena fela ba mpotse ka ntho tse dingata so that's why ke mo nida teng go tseme tlhoko no gore ha nka mthola ke tlo ba right ka re bana ba bang ka montle ka mo bana ba bang ka montle ka mo ba right ka bo papa bona ka batswadi ba bona ba dula hantle ba phela monate that's why ke mo nida papa ka re mama ka o nshile ke sa le mnyane ke tsa nka thola family ntho tsa ka da ba right ka gona o nyala nna ka gona le bona motswa ka le nna ke be right that's why ke utlwa bohloko ka re ke am nida ai hanyana ha go ka mthola le nna ke ba right Selokola ke a o nida mo leng ke o batla haholo ko bophelong ba ka kopela le family ya hae in thuso re in phone le mpatle le nna ka ba nna ke a ba nida noma asiyo mara family ya at least I can thusa le batho ba ba tseba ba mtsebang kopa le contact Khumbul'ekhaya ka ba ke am nida haholo kopela le motho le ba South Africa ka ofela kopa le nthuse kopa thuso ya lona ke thole papa ka le fole le Khumbul'ekhaya ka bane ke na le batho motho wa badimo ke am nida haholo ke tlo gona le nna hore ba batho ba ko ba fokofatse ba ko Yesu ba gone o tlhakana be ntho e one ke thole papa ka a mphasetse ke be right mo bophelong.